أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لبيتي مسلم أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حكمة وانتكامك داشون باي دوست نوتا باي دوسورو أدي باي تنتن أي أهم باي دوسورا مصرتك تنتنورين ما دوستك مصرتكمغا لوافاوي مغتون ألغون من مهارو ويت كرمو مغندا بركاتري رمضان مهكي ورا خاص مهي مستكو ترين أن مان مس مي مس ما مهكمغا وگن دني مي مهوغا همene ورا گින කන්තත්තක හොර එමහුගේ තෙරේගා ખાસ වෙෆාවා කන්තත්තක එමහුගේ තෙරේගා අලුගන මෙන් අදා කරමු මිගෙන්දා වර මුහිම්මු අලුකමිගේ සබබු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරවා ෆාවේ අතාකුම් ශහරු රමදාන ශහරුම් මුබාරක් යබාමි හුන්ගේ ගාත මා මහින් අතුවෙජ්ජේ أي رمضان مهي رمضان مهوغا تيبامي هنتكا الله رود فرض كربيه ألغن من نعنجة رمضان مهوغا رود يكي إسلام كموغا ركن تكوغا ترين دبنا yang onna rukun mi rukun ada kurevene goi mioti Ramadan mahuga teriya Allah subhanahu wa ta'ala himanu waf mi mativeri rodage sababun Ramadan mahan khassa wefawa waragina kantattakevve egotun demme alwan mi ishara kuri hadis ka rasul sallallahu alaihi wasallam den bayan korwa fawani Ramadan mas awmun suwarugege dorukolutan huluwigendeye narakage dorukolutak ಬಂಧುವಗೆಂದೆಯೇ ಅದಿ ಶೈತಾನುಂತ ಕಸ್ತವೇಳುವಿಗೆಂದೆಯೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಎಮಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ರೈಮ್ ಫೆಶಿಗೆಂ ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಕುವೆಸ್ ಬಯಕು ನಕೈನ್ ಮುತಿಕವಾಣೈ ಎಹಮ ಗೋವಾಲೆವೆ ಫರಾತಕುಂ ಗೋವಾಲೆವೇನೆ ಯಾ ಬಾಗಿಯಲ್ ಖೈರಿ أقبل ويا باغي الشر أقصر معنی کی هيو گوي اده ميها هيو كنت تكرمان අවස්ව ගන්නාශ එකම කුරිමතිලාශ আদি නුබෑ ගොයින් එදේ මීහා එකංකමුන් දුර්වැලිවාශ එක මානේ කි කොම්මෙ ගොතකන් නියන් හුරිකම්ගා වියසස් mi massaruge beenon heogotuga hifan kurimatilash em heo kantattakagen kuriya damvi nobakame kurang hitan erikam gaviases nobakantattakun durheliwamvi Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulga wani walillahi utaqa'un minan nar adi Allah subhanahu wa ta'ala narakain salama kurawwane bayaku weye wadhalika kullu layla Ramadan mahuge kommereekai ehmima mimas khasawegen ebade ehem mastaka khilafa suwarugege dorkolutan huluwifa narakage dorkoluta banduwefa adi shaytanun ta kastalweluwifa hadis sharh kurawwa ilmerim vidalwa gotuga mi hadis ge adimiya gulun huri hen riwayat takuga mi suwaruge dorukolutan huluma narkage dorta banduvuma shaytanun kastalwelun mi hagigatuga hinga kamek kamuga bayin ilmerim vidaluwe egmane ki hagigatuga suwaruge dorkolutan huluwi fawani narkage dorta banduwe fawani shaytanun tak kastalwelun fawani anibba ilmerim vidalwani ei majazi gotegay
majazi gotege bunabahuge maane ki suwaruge wanuමුge furusatuta algon mennan ekiyekan huluwale bifay bote adi narakain salamevumuge furusatu narakaga dorta narakaya diyumuge maguta banduwe fahurima ekan e furusatu libigen dani hamiyakuga shaytanun takuge waswas takun nya gulun huri hen hadis takabala iruga ei shaytanun ge terein maridun kamuga riwawe fawe komme gotavias mi hadisun alugan menna hama wegen dani shaytanun ge waswas takavves ramadan mahuga onna fursatu hama yaginum ves kuda wegen daaneka miha eta zamane wanden nafsuga aada koffahunna kantattake ei insanaage nafsaki vesnuba kankaman ede nafsekkama waatiwe e nafsuga huri kantattan enage e aadaage matin kuramun gengostan ehnamoes algon mennan hama amilleyavves ehsas kurave kamen ei amamas awmun alukantattakan boda shaugu verive alukantattahuga mashghulu veve kan adi hama yakuga nobakantattakun durheliwan onna azum wes warugada vegen dakan ein dalil koddeni shaytana yang huri fursatuta ramadan mahuge terega madu vegen dakan ramadan mas khasawa anen muhimmo sababaki algon men na mi duniya akhire kamyab kurumattaka allah hidayat ekkamuga fonovi kirit quran bawalevvi mas kamuga ramadan mas vegendiyon allah wahiku rabbani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ehmima ramadan mas vegen midani mistakunnan hidayat ekkamuga oy kirit quran adi bayan vegen wa hidayat ekge gotuga ewa foi adi haqqa batil wakikodde ecchekkamga vegendiya quran bawalevunu mahikkamga bayin hadis takun enge gotuga ramadan mahaki hamaykani kirit quran bawalevunu mahenno kurim bawalevunu hem faittavves ramadan mahuge terega bawalevunu kaman hadis takun enge ngove egatun ibrahim gefana bawalevunu suhuf bawalevuni ramadan mahuge furatamare kamga ove adi tawatu bawalevuni ramadan mahuge havana rega kamga injil bawalevuni ramadan mahuge theravana rega kamga bayan vefave agon menan inge gotuga kirit quran bawalevuni lailatul qadr vilerega lailatul qadr vilere kamga emme boda ಹಾಮವೆಗೆ ಮಿದನಿ ನೋತ ಸಾಬಿತು ವಾಂ ಹುರಿ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫಹುದಿಹಾಗೆ ರೇತಕುಂ ರೇಕ್ಕಮುಗ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರಿಯಕಿ ಅಳಗನ್ ಮೆನ್ನ ಖಂಡೇಳಿಗೆ ಎಂಗೆಂ ವೆರ್ರೆನ್ನೋ ಎಹನ್ ನಮವೆಸ್ ಐ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಹಿಂಗಿ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಳಗನ್ ಮೆನ್ನಂ ಎಬೆ ಒಯ್ ಅನ್ನ ರೇಕ್ಕಂ ಎಬೆ ಇಂಗೆ ಅದಿ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರಿಗ ಖಂ ಕುರ್ಆನ್ ಬಾವಾಲೆ ವುನಿ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನು ಖಂಡೇಳಿಗೆ ಅಳಗನ್ ಮೆನ್ನಂ ಇಂಗೆಂ ಎಬವೆ ramadan mas khassa vegenda ane sababaki algon menge faafatakan oi kaffara ekkamuga ramadan mas vegendiyo rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa faave namaduta en namadun ane namada hukuru en hukurun anen hukura roda ane rodaya e demeduga wa duwas wagututakaki insana kura kuffafataka ena bodati fafatakun durheliwa kamgawa nama oi kaffara aike enkamun media ramadan mahum feshigen me ramadan maha hamaya alwan menna kuraifawa kuffafatakun durheliwumuge nuata salamumuge kaffara kamuga mi ramadan mas wegen ebade ay allah subhanahu wa ta'ala ge inayat rikamu alwan menna dibigenda nasibe hame kuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان مس الله سبحانه وتعالى ين إيمان به أدي رمضان ما هو ثواب لبيجتمان ما هو داروما لبيجتمان إفادة لبيجتمان إديجن إكن قبول كرا حالو رمضان ما هو رود حفاظ كمغاوانا ما إسوديا فافتا فهوي جندان إهميما مفاد فرصتك بينون ألغون من هيوكون هيتان جهنه මේ රමදාන් මාස නිමිගෙන් දායිරුගා අලගොන මෙන්ගේ ෆාෆතන් ෆොහෙවිගෙන් නොදාකම් ගවානම ඒ වරබ්වස් දෙර වරබ්වස් හිතාම හොරිකමයි මිකමන් අලගොන මෙන්න දලීල් ලිබේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එද්දුවහකු මින්බරන් අරා වඩා ගන්නවමු ෆෘත්තම සිටින් අරා වඩා ගන්නවා ෆා ආමීන් දෙවන සිටින් අරා වඩා ගන්නවා ෆා ආමීන් තිම්මන සිටින් අරා වඩා ගන්නවමු ආමීන් විදාලු कि वेगंतो असहाबे कलम सवाल देनवीमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरेवी जिब्रील के फानो वडागन्नविये जिब्रील के फानो वडागन्ति मन कलेक फानं एंगेविये मीहकं एनागे माइम बफइन्नं हेकों हितुमुगे फुरुसतु लिबि ए फुरुसतु बेनो नोहिफुमुगे सबबुं नरकय नरकवंत वेरियेगे गोतुगा वेगन दियुमुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीहा एकमु दुर्हज कुरबाने दें एहिंदु तिमन कलेग फानु आमीन ने विदाल वीमे दें जिब्रील के फानु विदाल विये तिमन कलेग फानु गे नंग अडु इवे हिंदुगा तिमन कलेग फानु सोलेवा नुकियवा दियुमुगे सबबुं एमीहक नरकवंत वेरिवा मीहा अल्लाहु एमीहा एकमु एमीहा केबें दुर्वेग वडिगें फिये तिमन रसूला देन्नवी में आमीन दें जिब्रील गफान विदाल विये रमदान महुगे हेयोकन लिबिगतुमा फाफ फुस्सेउमा फुरुसतु लिबि ए फुरुसतु गे बेनु नुहिफा दूकल्ली मीहा एमीहा किबैन अल्लाहु दुरुहलिव वडिगम वेये तिमन रसूला देन्नवी में आमीन एहमीमा मीन सलाम वो मट्टका अलगोन मेंगे बजेहे रमदान मास निमिगेन दायरुगा एई अलगोन मेंगे फाफता फुहेवे महिकमुगा वेगेन दियुमा सबबकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी मस्सरो मी फाफ फुहेविगेन दा मस्सरेग्गे गोतुगा लेव्विकमुगा वियस फाफ फुहेवेनी अलगोन में ए फाफ फुहेवुमा मसक्के कुरीमा मसक्कन नोको रमदान आमा रमदान महुगे तेरेगा हुरिहा फाफतं इतुरक्कों हदाकमुगा वानमा रमदान महुगा अलुकंत फुरिहमयं अदा नुकुकुय दंडानमा रमदान महुगा इतुरस सवाब होदं हुरि फुरुसत्तहुगे बेनुन नुहिफादा कमुगा वानमा हम यगिं एफदा मीहकं फाफ फुहेविगेन्ने नुदाने एमीमा फाफत फुहेविगेन दियुमुगे फुरुसतु लिबिफा ओन्न वाहक हदीस तहुगे ओन्ननी ए फाफ फुहेवुमुगे ए फुरुसतुगे बेनुन हिफुन एई अलगोन मेंगे अम्मतीगा ओइक्कमे එහෙම අල්ලාහුගේ වාගේ ෆුලා එකුගා අල්ගොන් මෙන් කොම්මෙ මීහකුස් මි ෆාෆත ෆෙවුම මසකෙ කුරන් ජිහෙන් අදේගොත මසකෙ කුරා කම්ගා වා නම රෝදේ කී වර ખાસ අලුකමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ය ખાસ කුරයිෆා වා අලුකමෙ ඒ අලුකම සවාබ දෙවණි සීදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා කන් බයන් කුරවා ෆාවේ කුද්සිය හදීසෙක් ගාවේ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به معنی کی انسان کرا अलुकंत कम अलुकम वेस्वानी एनेसे तेग माने की ए अलुकम कुरमुं ए अलुकम कल्लिबेम वा ए सवाब दिह गुणयिं दिह गुणया हमयं ए ओन्न मिंवरकं ओन्नाने रोद फियवै रोद ए सवाब देवानी तिमं अल्लाह हुए शक्कने हुरिहा हेकमक वे सवाब देवानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एहनम इसमें हदीस का ए बयान कुरवानी इंसाना या तसव्वुर कुरम वेस नेंगे नये ए नयं रोदयन सवाब लिबिगंदा मिंवरो मी मिंवरो बिना वेफौन्नानी मीहागे ईमान तरिकमगे मच्चा मीहागे नफ्सु तोहिरु कुरुम मीहागे नफ्सु तक्वा वेरिकल लिबिगतुमा तज़किया कुरुमं एना गे हितुगा ओन्न मिंवरेगे मच्चा ए मिंवरुगे मच्चं एनगे रोदागे फुरिहम
bina wefa onnani ehem wima emihegge rodaage furihama kamuge macca Allah subhanahu wa taala mihakan jaza debwani roda mas khassa wegenda ane sababaki roda verinna khassa dorukole suwarugega wakan rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadithun algon mennan inge qiyamat duwahun roda verin fiyawa ehem bayaku e dorukolu nuwannane khassa dorukole suwarugega ve e dorukol kiyani ar-rayyan ehem rayyan kiya dorukolon wanumuge fursatu algon mennan ebe libigende ramadan mahuge sababun mima maadwegen da sababekkamga ekan wegen ebate hamiyakuga kurin ishara kuri fadain Allah subhanahu wa ta'ala narakain minjukuravva mahekkamuga nuwata mi rodaki ramadan miha narakain minjukuravva kamekkamuga wegen ebade ege sababun wes ramadan mahaki mam mahekkamuga wegen ebade den ramadan mas khasawa waram muhimmo es sababaki ramadan mahuga laylatul qadr himeni faawo kirit qur'anun algon menen nge gotuga laylatul qadri yakikoba khairum min alf shahr en has masaravuren hewkam boduwegen wareke ema ege maane ki algon menna mastaken atwe daane en has mas anairuka wes en has mahavvure wes me ramadan mas armenna kurmati laf kam gawanama ramadan mahuga terega mi laylatul qadr anna mahikam gawa iruga mi mas wegen ebadeye ehen enhas mas laylatul qadri nanna enhas maha evvaru mahigge gotuka ehmema ere kurave alokantattav wes wegen midani enhas masduhoge terega kuri alokamaka effadai evaruge mativeri sawabu libigende eba ramadan mahuge terega mi masaruge terega mi mar re Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawati ramadan mas madwegemwa anes sababaki ramadan mahabara khas alukame ei alugan mennan hama sawabu ituru kurumal libifa onna alukame ei qiyamul layl wa salatu tarawih namadu damu namadu ge iturun tarawih namadu algon menna sharo kuravifa ove ramadan mahuge terega rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurava fa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi ehma roda hifumum wes iswediya faafata fuhevigen da fadain roda mahuge terega qiyamul layl kuriya gen gosfikam gawanama ege sababum wes iswediya huriha faafata fuhevigen ebade ehma mi wes ramadan mas khasa wegen da esabab hamayakuga adives ramadan mahabara khasa en alokantan abay ei ramadan mahuga i'tikafan inu alwan menna komme wagutegga wes i'tikafan inde vidane ehen nama wes ramadan mahuga i'tikafaki war khasa i'tikaf kikuranto i'tikafan innani Allah subhanahu wa ta'ala ya insana ya dameduga mi onna emima keimbuin kamavyas duniawi masaketa kamavyas suriha kame dugandafa Allah subhanahu wa ta'ala yang alukan kurumattaka khasa wegen Allahuge gekolutahuge terein geegga khasa wefawaki wagute tibe tibummi ehmima ramadan mahuga war khasa gotegga mi alukan faahaga kureve ehen masmahavuren itura rasul sallallahu alaihi wasallam mikan ekalek faano suwaruge wada gannawanden kuriya gendavikama riwawegen we ehinkamun algon memves rasul sallallahu alaihi wasallam ge e namuna bala gane rasul sallallahu alaihi wasallam ya eggota ramadan mahuge terega i'tikafan inu maki algon menna mi ma masaruge makkan ituran hoda gane wene es sabab ramadan mas khasawa anesawbaki ramadan mahaki dilati kamuge masarek kamavun algon menange ramadan mas nimuma ekuga fitur zakan eba ove fitur zakataki
hama sadaqatu geterein himene kami adi ege itora rasul sallallahu alaihi wasallam rabba bawal wa fa ramadan ma geterega sadaqa kurma bayin sahabiya bekalum vidalwa gotuga hagigatuga ramadan mahuga aharamenna mi roda farudu kuravi fami oy beenon takuge terein hikumet takuge terein en hikumate ei fagirun ulene hala de terega visna fikuru kollan fursate libun enkam waanama e fursat libigen algon men e fagirun nan nikametin nan ehi teriwan oy muhimmu masarekamga hedon ei mi masaruge beenun heyogotuga hifidane kantattahuge terege himene kame marfu hadisega oe afdalu sadaqa sadaqat ramadan emme rangalu sadaqata ki ramadan mahuga kureve sadaqate egotun ramadan mahuga mihaka roda villun dinun ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadisun enge gotuga e roda veriya libe ujura nuwata daruma hama ya ifada daruma sodaga kurami haya ves libigen dakam hama ya kuga roda verinnan e roda hifumattaka ehi terivede ehi terive dinun ege tereng ekkamen e roda villan ehi terikan dinun hama ya kuga emi hun roda hifumattaka emi hun nan eki goggotun ehi terikam foru kod dinun wegen dani hama kane fasaya kunnennun fasai nun hin kankamum ves emi hun roda hifuma magfahi waane faseha waane fada kantatta kod dinun wegen dani emi hunna kurave sodagategge gotuga hamiyakuga algon menan engen ebade mi hunnan ehi terivumaki ei oga terivumuge terein himene kamekkan ehmima oga teriwa mi hunnan Allah subhanahu wa taala oga terive wodi gannawan rasul hadis qurwa fawani inma yarhamullahu min ibadihi arruhama Allah subhanahu wa taala oga terive wodi gannawani Allahuge altakun kuren oga terimi hunde hame kuga suwaru gega wara khas ganduware e ganduwaruge eterein berun etere fenna gotan munna ganduware wakan rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawe ei kom bayakatto suwal dennewumun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawa iruga ege terein ekaki roda hifumga demihunna miha den anebeki riti bahun wahaka dakka mihun kandi ule mihun regandu mihun niduma fahuga namadu qura mihun e mihuriya kamaki ramadan mahuga terega khas kureven oikkame enkama baanama mi hadis kami bayan qura suwaruge milibe ganduwaru hasil kurumuge fursatu ramadan mahuga terega libigen ebade ei bes ramadan mas khas wegenda sababe den ramadan mahuga algon menan engigen ebade mihaku umrae kurikamuga viases e umraage sawabu ehem mahegga kura umrae vuren deguna ituru wegen daka ramadan mahuga terega kura umraage sawabu ituru wegen daka rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis gave ramadan mahu kura umrae sawabu ge gotun hajj ge sawaba efada wegen dei ramadan mahuga terega algon memwara kamboduwa ekkantan owe ei nuka noboye ginairu hunnan jahumun algon menge angain duwa noba was ennamawas mikama de terega algon men fikur boduwa kan nujehe rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawani e allah ge hazratuga e was wegendani goma kasturige was kamugai emima miskuge was kamuga ekan wegen da iruga me ramadan maha vitiwe algon menna libe khassa kamen ei ekamakiwes ramadan mahuga de baade insanayan ufaverikan hasil kureve de wagute rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ramadan mahuga de ufaverikan libigen deye en ufaverikan ki roda vidla wagutu libe ufale eyene roden urawuni tiwe ane waguta kiyena Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kurahindu ei roda mahuge roda ekkon hifuni tiwe Allah subhanahu wa ta'ala ya baddalu wahindu e baddalu veve hindu an libe ufave
hame ko roda mahuga e roda villa wagutaki dua ijaba kurave wagutikam gavigende ni meswar muhimu fursate ramadan mahuga algon menna libigenda adi waran ufaveri ekkantan eba oi qiyana duhaki algon menna kashen ituru hen evves kame kurevene duhen no algon menna shafaat terikan libigenda kankamuga terega Allah subhanahu wa ta'ala nabiya sallallahu alaihi wasallam ya shafaat devane ay algon menna libigenda fursate rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadratum fiyawa ehm farate kun ahar menna karen eduha kun shafaat terikama karen ne devene ekamaku ufaveri khabaraki ahar men kura heo kantattaku ge terein khasako roda ge alokamaki ahar menna qiyamat duwahun shafaat teriwane kame ehma rode ki qiyamat duwahun shafaat teriwane kame hame yakuga roda ga alokamaki algon men bara muhimmu kame daskot de kamen ei faafatakun durheliwa nafsu tayyar ko dinu rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadis fultakan algon men balalima engigende roda hifan jeheni hame kani keimbuima jinsi shahwat takun ekani nuonkan insana ga nafsu ga nafsun kurave hurihanu ba kantattakakum wes roda hifan jehekan emi magunawantakun kurave huriha kuttakum wes algon men roda hifan jehe ade mi ramadan mas khasa wegenda ramadan mahuge makkan algon men nan hama wegenda war bawaru kantatta ehennama wes mi makkan algon men libeni algon men e makkan libigatu mattaka masake kurima Allah subhanahu wa ta'ala ge dilati wantakamun e fursatu tammiyati ekkon hulwale bifa ehmima algon menge ammati ga oti mi huriha fursatu takegge beenun hifu warabba war fursatu tange bahuri demme algon hama warabbodu liste digu listen mi kiyali ramadan mahuge huri makkan hama wegenda ehmima mi huriha kamakum wes emihegge kuladana kan libigen vi minwarakon emihaka kuladana vi minwarakon me ramadan mahuge makkan libigatu mattaka masake kurang ebejehe Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi mam masaruge mi dilati masaruge makkamun algon men ege beenun heogotuga hifumuge heo tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenna devva mi barakat ramadan mahuge barakata dilati wantakamun algon mennan Allah subhanahu wa ta'ala ege heo tawfiq devvashi amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh